Que Dieu Tout-Puissant, que Jésus-Christ soit la fondation de votre maison. Sois une femme de prière. Soutiens ton mari matins et soirs. Lorsqu'il sort, quand il rentre, pendant qu'il est au travail, prie pour lui. Kwa siku ya leo, kwa tariki ya leo, mbele za Mungu, mbele za mtumishi wa Mungu, mbele za wazazi, mimi Bienvenue Ndeko na kubali kumchukua Kristela Kaneza kama mke wangu ambaye tutaishi naye siku zote za maisha yetu. Na pete hii ambayo namuvika ni alama tele ya kuonesha kuwa njo chaguo langu, na neno ambao nasema kwa ajili ya alliance hii ikuwe alliance ya upendo, ya amani, ya baraka, ya maendeleo, ya furaha na mafanikio katika jina la Yesu, amen. Mbele ya yote natukua mbele za Mungu, namtambulisha Bienvenue Ndeko kwa mume wangu. Tutaishi milele. Mungu atutangulie kwa kila jambo, atuwezeshe tuwe familia yenye kuwa familia bora, tuwe familia yenye kuwa na amani na upendo, tuwe na umoja. Nilimpenda tokea zamani na sitachoka kumpenda mpaka kifo ndio kitutenganishe. Iwe shida, iwe magonjwa, iwe kila kitu, tamuvumilia kwa kila jambo, kwa kila hatua. Ninampenda sana tena sana. Haya, na wewe yenyewe mteresa kuonesha makali yako. Mon amour, ma beauté, ma fleur.